ibyo mvuga ndabizi. Hari igihe umugore ajya acamo akumva nawe ubwo arabihiwe, ukabihigwa, noneho kwa kubihigwa, kwa kutamera neza mu mubiri, kwa kumva uri kubura ubu sinzi ibyishimo muri wewe, umugabo wawe akabahuye n'igitangaza muri iyo minsi, ugasanga byose kurabifata wamushyi ukawumukubitaho, kwa kwiyumva utameze neza muri wewe ukabimukubitaho byose. Ni ikibazo gikomeye. Umugore uvuga nabi ndari igitangaza umugabo wahuye nacyo muri iyo minsi. Umugore uri gushihura muri iyo minsi, agera mu bana agashihura, umugabo umve akavuga ibintu byose bikaba akaduruvayo. Umugore wahindura bino bintu kugira ngo urugo rwawe ruryohe. Ntabwo ari ikikubabaje cyose ngo ugite ku mugabo wawe. Never. Muraho meze mute, nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Ni Jeanne Francis Channel nagarutse, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. Muhawe ikaze kuri channel yacu, ni muri mushyashya uhawe ikaze. If you are new, thank you. Click notification, subscribe and comment. Murakoze, muhawe ikaze mwese. Uyu munsi nshaka kuganira ibintu bigera nko ku 10 bituma urugo rutaryoha, ariko intandaro ugasanga ari umugore. Ugasanga ibihe urimo gucamo biri ku effecta urugo rwawe. Ibi bintu nimba ndi kubivuga gutyo ni biri kuba hano hanze, kandi buri muntu wese afite experience y'urugo rwiwe. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umara imyaka mu rugo, imyaka irenga 7, 8, 9 utazi ikintu gituma urugo rwawe rubura ibyishimo, niko navuga. Kuko hari igihe kigera urugo rukabiha. Icyo bita rero kubiha, sinibaza ko ruba rwabishijwe n'abandi bantu, no. Ahubwo uyu munsi ndavuga ku mugore, kubera ko cyane cyane umugore niwe nyiri rugo, niko bavuga. Rero hari igihe umugore ajya facing ibintu, ntitubeshanye. Umugore umve hari ibihe bigera ukumva urahindutse, ukumva umubiri wawe utari comfortable, ibihe bitandukanye. Ariko tandukanya kuba utari kwiyumva umeze neza mu rugo n'urugo, icyo bita urugo ngo kubiha, ngo urugo ngo rurabishe, sinzi ngo umugabo ngo ntabwo ari kugufata neza muri iyi minsi. Bitandukanye, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubera ko hari igihe umuntu aza yiyumva, hari igihe umugore aza yiyumva atameze neza completely mu mubiri, ukumva uri kumve umushiha bene wa wundi w'igitangaza. Kandi umushiha w'umugore wese, umushiha umugore uri kugira umushiha mu rugo rwe, umugabo azabura hataha, asigara yiganya ati ndataha hehe noneho, ndaserukira hehe ko umugore wanje yakamejeje. Ariko umva ukuntu biza bigenda. Hari igihe uza wiyumva ufite ubwawe stress, atari uko umeranye nabi n'umugabo, ahubwo muri wewe utari kwiyumvamo ibyishimo, niko nabyita. Ugasanga umugore duca muri byinshi. Hari igihe cyo gutwita, igihe cyo kurera, hari igihe ubyara. Ibyo byose utwo n'utuntu tw'udustress two mu rugo twese dusangiye. Ariko icyo bita urugo ngo kubiha, ntabwo ushobora kuba ubifatikanya n'ukuri kwiyumva ukavuga ngo ni urugo ruri kukumerera nabi. Hari urugo, hari wowe person, hari umuntu uzubaho akagera igihe ukagira ngo none ntazayishima mu buzima. Umushiha ugasanga ari kuvuga nabi, umugore kuvuga nabi mu rugo,
mw'abantu ibintu biba byapfuye completely. Ugasanga mu kinyamurenge bazabyita kunaka. Nigeze nabona umugore unaka akanakira umugabo, akanaka gutya. Kunaka ni hahandi umuntu avuga ijambo undi agashihura, akamwishyura nabi, akishyura umugabo we nabi, nka kurya nk'umuntu utambutse ku muhanda gutya. Nawe ntabwo bashobora kubwira nawe umuntu ku muhanda nta kintu yakugize. Umugore wifata ukazubwira nawe umugabo, icya mbere uha agaciro uwepo wake katika maisha yako. Iyo uvuga nabi mu rugo nta kintu cyagenda neza, kubera ko umugore niwe nyiri rugo. Tuambishane ukweli, tubwizanye ukuri. If you live in a marriage 5 years kugenderera, you know what I'm talking about. Umugore uvuga nabi mw'abantu mwe. Hari umugore ugenda akagira urugo rwiwe ikuzimu, kandi tuze ko urugo ari ijuru rito. Niko Bibiliya ivuga, niko natwe tubifata, niko tuzi. Urugo rwiza ni ijuru rito. Urugo rwiza ni ijuru rito. Ijuru rivugirwamo nabi. Ijuru unakira umugabo. Ijuru umugabo ntakivuga. Ijuru umwana aravuga ugashihura. Reka ndeke n'iby'abana. Umugabo buriya iyo umugabo atari kumvikana n'umugore, abana nibo baba bibihombeyemo. Noneho hari igihe utaburi kumvikana n'umugabo, aka kantu abagabo bazakarebe neza. Hari igihe mutari kumvikana n'umugore wawe, umugabo, cyangwa se umugabo ukaba utari kumvikana n'umugore wawe. Muri icyo gihe abana babihombera. Umva umugabo uragenda, umwana yakora akantu, umva agakubitwa nka za zindi, umwana agakubitwa ukagira ngo none n'ikindi kintu cyabaye. Waza ureba ugasanga nta kindi uri gukubitira umwana. Kubera iki? Amakimbirane yawe n'umugabo wawe ari kugira gute? Ari gukora ku bana. Abana nibo bari kubihomberamo. Muza mwibuka ko hagati ahangaha dufite ibindi biremwa twazanye ku isi, mbere yuko muzana umwuka mubi mu nzu, mu rugo. Narimvuze ngo umugore hari igihe azagenda, hari ibihe bigera akagenda akagira urugo rwiwe ikuzimu. Mu buhe buryo? Ntabwo bishoboka ko umugore niwe uvuga amagambo mabi, niwe ucurira umugabo. Ugasanga umugore isi yashize mu nzu yabaye intare y'ingore. Intare y'ingore. Kandi umugore niwe ushinzwe kuzana amahoro mu rugo, agaca bugufi, akaba icyo bita umukenyezi mu Kirundi. Hari umugore ugenda akagira urugo rwe ikuzimu, ariko disi agashaka ngo abaruzamo baba abamarayika. Kandi ikuzimu hari abadayimoni. Urugo rwawe ntabwo warubwira ikuzimu ngo ujemo umubone nk'umumarayika, abe marayika. No, utegerezwa kumubona cyo kimwe n'ukuri kubona abandi, kubera ko ikuzimu haba abadayimoni, ijuru ribamo abamarayika. Rero nugira urugo rwawe ikuzimu, abazazamo bose uzababona nk'abadayimoni. Nugira urugo rwawe ijuru rito, uzabonamo urugo rwawe abazazamo bose bazaba abamarayika, kubera ko ijuru rituwemo n'abamarayika, ntabwo rituwemo n'abadayimoni. Nigeze nabona umugore, nigeze twabana n'umugore. Ubu narashatswe mfite n'abana. Uretse ngo ndi kuvuga ngo ibintu nzi, mfiteho experience. Abagore twibeshaho ugasanga turi kubigendamo nabi mu buryo tutazi. ubutarabitahura icama ngo utahure iki kintu. Waba uwa mbere kujya uca bugufi mu rugo rwawe kugira ngo amahoro aganze, kugira ngo ukomeze. Waba uwa mbere kuzana amahoro
no kwicaza umugabo wawe mukaba muganira kugira ngo urugo rugire amahoro, kugira ngo n'abaza mu rugo rwanyu ntibagaragare nk'abadayimoni. Uwo mugore mw'abantu mwe akabwira nabi umugabo we, ayo reba badata we, ntibaza. Ariko uyu mugore imyaka nareba bamaranye ni hafi 15, ariko arifata akabwira umugabo nabi, umugabo akazajana ijambo rikaja kumusitaza hasi ngo agwe hasi. Yemwe abagore mupunguze kubwira n'aba abagabo nabo muzi ko mbere yuko ufata uwo mugabo ukamukubita hangaye amagambo mabi, icambere uzuha agaciro amaze mu buzima bwawe, kuko numara guha agaciro umugabo wawe amaze mu buzima bwawe, numara kumenya umugabo icyo ari cyo mu buzima bwawe, ibyo bintu uzabipunguza. Ayo mapepo kazarika uzayapunguza, kubera ko ayiweze kandi kila siku umugabo ari kubwibwa nabi. No, umugabo ni umutware. Umugabo ni umutware. Sometimes abagore tujya twibuka icyo kintu. Umugabo ni umutware mu rugo. Njo kichwa ni umutwe w'urugo. Uyu munsi abagore nabazi. Kila siku abagabo kila siku. Ariko nabo bagira ibyabo. Ikiganiro cyabo nabo kiraje. Ariko abagore please, s'il vous plaît, mujya mwihangana twubaha abagabo bacu. Umugabo mubyaranye 1 2 3 4 5 6 kugeza ku 10, ariko urifata mu gihe uri kumva utameze neza muri wewe, utazi gutahura ibihe umugore acamo, akaje kose ukamukubitaho. Uwakubwiye nabi mu kazi uraza ushihura umugabo wawe. Imashini nimba itari gukora ku kazi uraje umushihureho. Cyo tucyumvikane. Nimba utameze neza akantu kose uraza ugashire ku mugabo wawe, kubera ko niwe uri hafi yawe. Nta wundi muntu haza uzaje gutaha umushiha. N'umugabo wawe uzaba uhuye n'igitangaza. Nabaga mukwiye kwiga gusenga, kubera ko umugore utameze neza muri icyo gihe udasenze wakwiyahura. Ariko ntimukiyahure. Umugore mu gihe atameze neza nta kindi nuko umwegera ukamwumva, kubera ko n'abagore bagira amagambo menshi tuna maneno, kuko rimwe na rimwe biba byiza iyo uvuze ukaganira ukongera ukaganira. Yes, kandi mu gihe umugore atameze neza nicyo gihe cya mbere cy'umugabo akwiriye gutera intambwe akamwegera akamubwira ati sema yaliyo moyoni mke wangu, vuga ikiri ku mutima. Buriya nicyo cya mbere ku isi. Nta gisa bwo kugira umuntu kumva, umuntu kumva akaguha time, akaguha umwanya akavuga ati mbwira iki kuri ku mutima. Uzamva uruhutse, ukumva uraruhutse, ukaruhuka we. Umugore iyo umugabo yamwegereye neza akamubwira ko ndi kubona ibintu byavanze, kila kitu kimechanganya hapa, byagenze bite, gira icyo umbwira. Ukamugora wamubwira ati gira icyo umbwira uruhuke, azamavuga amagambo nk'igihumbi, umugabo akavuga nka 10. Ariko muzamuna bitahura umugore agira amagambo menshi. Yes, umugore ngo bwakwira avuza nk'amagambo nk'ijana cyangwa se 1000. Amagambo aba ari menshi, igitsina gore ni ibintu bizwi. Rero iyo akumvishije neza, umugabo wagakumva, amahoro ataha mu rugo. Nta mpamvu yo gufata ibintu bikurimo, ibihurimo muri wewe utari gufilinga good, utameze neza kubera impamvu zitandukanye abagore ducamo
nta mpamvu yo kuza ubishyira ku mutwe w'umugabo every single day. Ibyo bintu ntabwo byubaka, bikunda kuzana amakimbirane mu rugo, bikunda kuzana umwuka mubi mu bikorwa muri gukora. Ikintu yani nta kintu kigenda neza iyo bimeze gutyo. Iyo umugore ari muri ibyo bihe atazi kwitahura ngo amenye ngo ni iki gihe ndimo, nkwiriye kwitondera amagambo yanjye, nkwiriye kugira amagambo nganiriza umupatine wanjye, umugabo wanjye, nkwiriye kubyitwaramo neza ngahinduka. Ibyo bintu bigiye urugo bya hatari. Ni hahandi usanga umugore kuvuga ati urugo rurananiye, niko zubakwa. Byahehe, ahubwo ishu zawe uri kuzikubita ku rugo. Ibibazo byawe uko utameze, uko uri gufiringa muri icyo gihe biri kwefekta urugo rwawe. Kandi muri icyo gihe haba harimo umujinya umuranduranzuzi. Umugore ufite umujinya mw'abantu umeze gutyo muri icyo gihe azagira umujinya uteye ubwoba. Nicyo gihe nyacyo umugabo akwiriye kwegera umugore kugira ngo ibi harimo bimworohere, arebe ko yabitambukamo amahoro. Ntabwo biba byoroshye kubera ko ibintu byinshi tubikubita ku bapatina bacu, tubikubita ku bagabo bacu, ukumva urugo ruri kukuremerera ukagira ngo ni ikindi kintu cyabaye. Nta kintu kiba cyabaye, ahubwo ni ibintu biba byaguhindutsemo wewe umugore. Turi kuvugana none ahangaha ni ibintu biba byahindutse, ni igihe urimo, ariko nta mpamvu yo kubifata ngo every single day tujye tubikubita ku bagabo. Hapana, abagabo nabo ni abantu, abagabo nabo barabyawe. Abagabo nabo babyawe n'abagore, nabo ni abantu. Uko umugore wifuza kutabwibwa nabi, ariko nawe uza wirinda kubwira nabi umugabo wawe, kubera ko ni mtu, ni binadamu, afite umubiri, nawe afite umutima ubabara. Ijambo ni ribi. Hari umuntu wigeze uvuga ati aho kuvuga ngo umuntu ambwire nabi, ahubwo yamubita inkoni cyangwa akamubita urushyi bikaviramo. Ariko kuvuga nabi ni ibya nyuma ku isi. Umugore ubwira nabi umugabo, uko ibintu kera biba byacitse. Ariko reka umugabo akubwira nabi, umve riragaruka n'ukwezi kukaza, ukundi kukaza. Umugore wabwiwe nabi n'umugabo, akantu gato kaza kaba, rya jambo rikagaruka. Buri bukumbwira gutyo, yani anakumbushana, akibutsa. Umugore sinzi memory ye ntabwo izayibagirwa ikintu kibi yabwiwe, especially n'umugabo we. Ariko tukaba bambere kubwira nabi abagabo bacu. No, itondere bino bintu, kuzubwira nabi, kujucurira umugabo wawe, kumubwira nabi. No, umugabo akenewe kubwibwa neza, umugabo akenewe kubahwa, kubera ko n'umutware w'urugo nabibabwiye. Yes, nose umugabo ni gute azagufata neza umushiraho stress? Umugabo ni uri kubwira nabi, at the end of the day uramukeneye. Mwisho wa siku huyo niwe ugufata neza, niwe ushaka kuruhukiraho, niwe ushaka kumva kubwira neza, niwe ushaka ko mubana neza, niwe ushaka ko muganira imishinga, iterambere ry'urugo rwanyu. Uramubwira utamubereye aduyi wazarenda. Punguza ibyo bintu mu rugo, ntago byubaka, bitera stress. Umve byica imishinga mufite, yani maendeleo yaende mu rugo rwanyu. Umugore ukwiriye gupunguza ibyo bintu kugira ngo dukunde twubaka ingo nziza. Ingo zasenyutse hanze biziri gusenyuka, divorce zimeze gutya wagira ngo nibindi bintu byabaye. Punguzeni, ubwo ntiwasanga abagore natwe tutoroshye ko cyane ibihe umugore azacamo mu rugo bitandukanye n'iby'umugabo. Ari nayo mpamvu ibintu byinshi umugore ari twebwe tuba dukwiriye kubyitondera, kubera ko ibintu byinshi bitugeraho bitubuza umunezero. Iyo umuntu atishimye muri we ntabwo yashimisha mugenzi we. Ayiweze kandi nimba ntameze neza, ntabwo nimba ntishimye, ayiweze kandi ko naje guhunda umuntu ibyishimo. Umuntu azatanga icyo afite. Uzareba n'umuntu yagiye kugura ikintu,
hahandi usanga ati buy 2 baraguha 1 for free, gura 2 baraguha ikindi cya free, or buy 4 we give you 1 for free. None se kubera iki kubanza kugura kugira ngo baguhe ikindi cya free? Kubera iki wewe? Ushaka iby'ubusara. Abagore dukunda iby'ubusa ku bagabo, natwe tubanza tugure, nta kundi kugura icyo ushaka ku mugabo wawe, nawe abanza ukimuheza. Ubu tuzagenda balance urugo rugende neza, kubera ko umugabo nawe akeneye ibyishimo, umugabo nawe akeneye ibyo byose navuze, harimo no kubaho. Ariko pana amagambo mabi ntakora. Ntabwo ushobora kuja gushopinga uri kubwira abantu uri kugurira ibintu, no, unaenda pole pole kugira ngo akugurire anakongere n'ibyo bya free. Niko bimeze. Umugore wige guhandolinga, wige gufata umujinya wawe. Wirinde umujinya, kubera ko umujinya ni igitangaza mu rugo. Ni umuriro utwika, kubera ko umujinya ugukoresha byinshi. Umujinya ukuvugisha amagambo mabi, umujinya utuma wicuza. Kubera ko tuvugishe ukuri, umugabo n'umugore turi abantu babiri, muzamuhura muri abantu bakuze. Kubera ko mfite ibyanje byanejeje, mfite ibyambabaje, nawe afite ibyamunejeje, afite ibyamubabaje, the same. Tugahura turi abantu babiri dushaka guhuza ibintu bidahura kugeza bihuye. Rero iteka ryose umugore niwe uzana ibintu bidahuye, buri munsi aka. No, byitondere. Iga gukora ibintu bisha mu rugo rwawe, birubaka cyane. Uhagarike umujinya, uhagarike kuvuga nabi, kubera ijambo ribi ni ribi mw'abantu mwe. Ijambo wirinda kuvuga nabi, uru rurimi ni rubi cyane. Mugihe uzumva utameze neza mu rugo rwawe, wirinda no kuba wabwira nabi umwana wawe cyangwa umugabo wawe, kubera ko uba uri kuzana imyuka mibi, noneho uri gushira urugo mu kaga. Ikintu cyose kirakomera nk'amabuye, nta kintu kiba kiri kugenda neza muri icyo gihe. Twige koroherana, cyane cyane abagore tugira amarangamutima ari hafi aho. Akantu gatoya ukumva wabwira nabi umugabo, akantu gatoya ukumva wakwishura nabi umugabo. No, tahura ko nawe umuntu uri kubwira nabi n'umuntu uri gutaha imfana za buri munsi nawe ni umuntu nkawe. Twige kubana neza mu mahoro, twige kubaka urugo rwacu nk'ijuru rito, hapana kugira ijuru ikuzimu. Twige kubaka ingo zacu, tubane neza, tworohezanya, kubera ko stress iri aha hanze, it's too much. Natwe ubwacu stress. Mukora ibiganiro bya buri gihe, mukora ibiganiro, umuntu azavuga ati njyewe simeze gutyo, umuntu azavuga uko yiyumva. Iyo hari ibiganiro muganiraho ubwanyu ku bwanyu, umugabo n'umugore, ibintu biroroha. Umugabo agatuza, umugore agatuza, kandi umugabo akamwumva. Rero abagore twige kubaha abagabo bacu, nta kindi twabubahisha uretse kubabwira neza, kwirinda kubwira nabi umugabo wawe. Please, iyo uzi icyo umugabo wawe avuze mu buzima bwawe, iyo umuha agaciro, iyo uzi icyo amaze mu buzima bwawe, ntabwo wamubwira nabi. Twirinde, nibyo birimo aya divorce ya buri munsi. Twirinde kubwira nabi abagabo bacu, tububahe, kubera ko n'abatware. Umugabo ni umutware, umugabo niwe mutwe w'urugo. Umugore ca bugufi, wubaka urugo neza. Wirinde amakimbirane. You can do it. Thank you so much. Tuzakomeza tuganira ku bijanye n'umugabo n'umugore mu rugo. Nabitekerejeho, ni ibintu biri kumbabaza cyane muri iyi minsi. Kuri social media ugira gutyo ukabona kapo mana, abantu beza baratandukanye for nothing. Ku bintu byoroshye twakosora urugo tukagira ingo nziza. Murakoze cyane, mukomeze mugira ibihe byiza aho muherereye mu miryango yanyu. Twige kubaha abagabo, twige kubaha abapatina bacu,
kugira ngo tugire urugo rwiza, kubera ko umugabo akunda kubahwa. Ni ibintu twese tuzi. Murakoze cyane, see you next time.